Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Whakataitama. Via o Yesu. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Talofa malole se fumanuia. Ya faftai le tua wa au lia mai foi le nei aso fo o lea ua se fulu lima e te aile tu lai lima i le vaveao ia matou. Ya le ua mata ona te tafa mai ata o le malama o le aso fo ai mei le tua. Ia te tonu o le nao lo manuia o tau i nga tau moe o lo mwhai ona mawa mai ia le nei au nanga o le Global Kingdom TV. Ia le tautua le sunga whatonu Pastor Mikaele ia mese fuilan na soa tau. Amen. Hallelujah. Ma nei e pokalame o le malutai au a le whatonu ia ma le sunga toi ina le ni tai au fifie whalongolongo tuai ma futa tuai. Ia ma nei e whiau, ma nei e le taurongolongo o se whamanatu tāua te le iai tātou. Ia ai se whaisatu tau. Amen. Ia ia lava o tama whaftai after tele lava I lo lofa maoni. Ia o lo o whasusulu ina pēr le malama o le whiau matana lei. Ia me se foi o se me ai whaleanganga e mawhai e ona malosi ai mātou I laleanganga. Pei ona mātou ai latino, malosi o mātou tino, me ai tino. Ia ai mātou te fia pia e whangaina o mātou loto mo mātou nganga I upo a lau fio. Whatasi mai lau fio whao mai. Ia me se foi o le mai moa ma le whafonga mai au tangata. Ia manino le lato whalongo, le leila o tautala. Ia whaia lea mo lo lava vi inga e tā lai I lo whingalo, tā lai o Yesu, ia awane o mātou whewhewe, au foine o mātou mā, au foine o mātou musu, mātou te talatala noa, ma whaali, ia mea umalava I lo mālo, ua mawhai o nā o ina mai mātou e lau whiongpa ia. Ia lava o Yesu, amen. Praise the Lord. Ioi, o le tūlanga nasa ini tai au I lau whalongolongo atu le pokalame ia me se foi o le whaasoa mai o le uso ia po au ona foi le tua. Amen. Mana ia ese foi le whauina o tātou tangata le upo le tua. O whaiwhi au foi ia le whapea foi le naona la unga pe naona whaasoa. E te tau foi ona iloa le whaiwhi au whaalongo. E te tau foi ona iloa le whaiwhi au ona whaatanga ia lesia uso au ona e mawhai ona au ina pe whai loa pe whai on toi whamanatu ia te ia. Ea upu mawhionga pa ia le atua. Waele ele iloa umai whewhiau, ele isi atotoa tangata na te iloa ai le upo le atua. Ele foi se poto le tangata na te mawhai ona ia iloa ma au ili ina ia le whiau le atua e ala ia Yesu Keriso. Amen. Ea o lau pokalamela le nei a wau te le maa I le tala le lei. Ea nae e tusia I le mumua le Roma. Alona fai po sfuma lona sfuma fitu. Amen. O ama ia nei tai au. Malo lon sai. O te fia lava e tatanoa, o te fia fo ia o te tufatu se mea lo whapena o na whamealo whaina ia o le tua. Pe ona o whai atu mo pokalame le nei. It's not about preaching or teaching or something else.
Folele pe proclamation na ya ona na fight, but ola ia proclame. It's more about the gift and all the knowledge that I got it from the Holy Spirit through Jesus Christ. And mawhaiona o whaasoa, and mawhaiona o talanoa tua ia te oe. Ma o mea fo ia o le tutupu ia te au, o mea fo ia o le o te ngalue ma o nai. Amen. So ese umala ia wala mawhai ei ona whaasoa tuai ia au na po whaifi au ia te oe ala le upole tua. Isi whaifi au e le lato mea lofa matua i popoto ai vai tonu mau i ina ia upu o le tuspaia me tau le biblical teaching of the Bible and all doctrines o le tuspaia i upu le tua. So eila le tomai le na whaatangata ma whai eila ona a watu e te oe se malamalama anga e te malamalama le iai, but wai ta ua tele lo wiloa o winga moni o whaapunga o te spaia langa ua o te whiwhia tau atu le melea. I'm not afraid to tell you these, because if you see on Facebook and whatever kind of social media, le whangai tangata le upoletua, ia tangata they are out of context, the way they talk and the way they interpret the word of God. Amen. So it's fai tete eila tawana e fai tete tangata na ne te ua se eilo mafau I se upoletua me se mata upu taitasi foi le fatataulanga paia doctrines of the Holy Spirit. Ia me se foi la ongol malo ne le tala no ele sunga le to ina male me fi au sunga ya pastor Mikael ne ia awone I se me foi le fa pesori se le malo le tala no mai wali ia se foi malo lo te fa longo ele se fi au I le whamatalaina ma le whaawinga ina mai o le upu le malo le tua. Amen. Yeah, pela la winga na la tala wa yei lanto, they're very specific of how they bring up the context and the right teaching, the biblical teaching of the message of the kingdom of God. So o pela la winga na la wia tala no atu. Tofu le tangata malana mea lofa ina ia mawhai ona a watu ia te oe se mawhau po se knowledge or even the wisdom ina ia loai la whapea lala winga o le mele le foa I ma le loto mali ia a lea foi le winga o le mele o lau taulanga e watu ia a lea foi le winga o le mele o se furuai vai ese mea ai o lona whamatalaina e mawhai ei ona watu ia te oe se malamanga ai se ale mea ina te tau ona keep e tau ina e fuai ale mea te tau e ona whailau se fuai ala foi ale mea te tau ai ona e tau e whaise mea tau le sacrifice o lau tau langa foi lele wa e whaia I se whaatuatuanga e te tonu pe a watu mea e pele ia te oe pe o lo tango e watu mea nawa e loa o mea te olai e mana tuataulanga a per amo ia o le mta upu foi lea e tala noa soo e launga soo e a o soo ai tele o tangata ai o le mea nata o le sacrifice o le tau malama lei. Sacrifice is something that you for le makua pele ya o le melena o na te loa le mena e te o lai o le mele e te tau mo le mele awa e kango. So instead of keeping for yourself or for you to hold it because you rely on it or make ngaki famu mo e ke o lai but why sacrifice to give it for God? Pero apelamo pele ya yelo na tali ya ise me fakwa mai kama kiki fako ngal kwa kasi ya se fa pe fo ise uso pose
ai walu apre amo ave fai lea ia le taulanga ia le meu o tano to le mele pe fai atu ia le leila falongo le ia poto lo falongo ia awa te se ngo fie foi le ai ile manai o whaupunga matala e whamatala ina isene e fōlinga mai e moi ai le moi pe whai atu ia te tau lava i le mea lo whametus pa ia awa te so onga te tālanga langa mena whameipaulu ia e whele e le tatu ki riso ia whameipaulu ia e le whele ki riso le tasi te ki riso e le ese ki riso le la unga e apolo ese le isu le la unga e tasi lava Yesu ai te tonu ia e te tawana e mamlama le menga tau le spirit of understanding ia ma le mea lo fafulele le whamei paulo lea discerning spirit ia o mea manga e kakala ino malama lo mafau o lau ai o lau whalongo ia o mea ale leila ia le leime kukongo loto amen alleluia ia ai vi ia le tua ia pe o la uia na ia tala no atu i le tūlanga me te tau ona tato i loa le lei ia mea lofa whaiwhiau ia e la tau te whaasoa mai ei i lunga le Facebook ia mese lava i la tau lo o o ina o lo la tau matua i vai matua au ili le lei ia mata uputaitasi ia avatu foi le la tau mea lofa mo o te malamla mai so ula ia e le au te ilo au ia me alofa mai e le anganga pa ia ma o le mela na le au te ngalue ai le mena le au te whaonga ina o te ngalue ai e vea ia ma whaiwhi au e vea ia ma au auna ia ma whapena ona o tausia i le kalesia ia ma o whaatontonu inai ia tangata o lo muli mai ia te au i le talainga Yesu Keriso whatatau talainga Yesu Keriso ele ise mea le au mai le tua mea alofa ia te au fwene au kangoku ia au alukam whai e whaungane mea alofa le tangata which is makuwa le whetauia tua le whetauia pe ona u whai atu le tato poklame mombua ia awa te nau e te nanao e vea oi mawhai au pia whai e te iloa oe ia e te le mawhai ona e whaia e mana tua fuan ngalwenga ia whai au ia o le ngalwenga wha leo ma moe ia o a qualifications o tangata a vea ma leo ma moe ia mana ia o le tala ia ta vita o titi temina leo ma moe ana so na e loela i le poanga luenga fa leo ma moe fai ia o e ka kaunga ia kau aveinga ia le olo ma moe ina ia mafai ona la vea i ma moe mai manfi ai la vea i ma moe mai vanu e pa ue ma moe ma le lulo ai ia ma e kango e whaingu ma fafanga le lei ma moe ia o a me ie e la matia i o la ma moe e la matia mai manu fi ai fui e ta o luko li yonga o ia o mangu fi ai maule vau ia o feelinga ngai mamoi ia ele ko yenka ko luko pelo ko yenka ko li yonga mai ai e tango tu ile tu fale nganga o a luko ia tamo fai mai le atu ia nganga o mamoi na te tausia ia nganga o tangata na o muli tai atu ia te o te tono lawe kalesia so o lo te tala no atua uia ile tu fale nganga fulele mafai ai ona le leile va ai le tangata o vea mafai au I'm talking from my own experience of how I become a pastor of the church ia o mena e tauna o matalai ia o ina le upu ile mafau tangata per tala Yesu ia Peteru ia
lo fai au mamoe ia o le lei kausi le lei kausi fafanga i le upo le tua a malosi le tangata i le upo le tua ia po le alu fio tangata whaalongo isi a wali i lai tam fai e fase se ua le mena na popole i fu l'apostolo Paulo e kalesia ia fatuina o onga ale au kau fase se false teachers of the gospel ina toi tam fai o mai fulele e toi ave ese le fe au o le sa tauro po le fe au ia Yesu Keriso mai mafau tangata ai matua i tuu iai o onga fulele fa ile metau le tu la fono ia peila le no tala no atua ele o to ola tatou le tu la fono o le o tatou wola ile alofa tu noa o le tu e ala ia Yesu Keriso ia mafau ele fa pe wa fa le anga ina le tu la fono ia ele fa pe fo ia wa yaise me wa le anga e tu la fono lo tangata pa ia i loa le tangata o Yesu Keriso lea na sau ina ia mawhai o na toi whaola ina le tangata mai le whaasalanga le tu la funu ina e mawhai ei o na toi le leile tangata ma le atua amen o le meta o le reconciliation so o la ia mata upu ma la ia talanua e whaatatau lunga le mele o te whaia o loo o le ai o se me vau iai lo mafau le ai o se me vau iai lo loto mai le whaeilo ina o le whiau o le tala le ia le winga lo tala mai se mea wa le vau iai au no ringa o le meo te popole ai o le meo o te fefe ai po le meo te matamuli ai o te mai so so wale ai se mea whapenai lo mafau so o le tala le Paulo le tamfai fai fo le i tangata Roma e le fe au le Yesu Christ le se me fatau va ai te au le fe au le foi se me o te manatu o te to ilalo ai le fe au le foi se me fa pe o le au mai e fai se me fo le pote le mana fai se me e loto lua ai lo mafau ia Yesu Keriso talking about the gospel or the tala lei it's about Jesus Christ amen o tala lei ia Yesu Keriso o le mela na lo tretoi langa foi le fai mai Paulo o le tala lei lea o le ia lea le mana o le tua so le mana o le tua le le tonu i le tala le leile pea e tango e whai loa me tango e te tau tala ai ma e whai atu tangata pe o le pokalamea ale ausole na whatoa mai atu ina ia whai ai oe ma au auna ina ia whai ai oe ma tangatanga lui ina ia whai ai oe ma se mea whai ngaruenga amen ma nei ala upule na ta wala usole e fai mapolonga if I'm telling you upule fai mapolonga if you bring that word for the slave ile mena nga lue ia Paulo o e makua ile leia it's very suitable applicable no Paulo o le makua polonga Paulo i langa ngalwenga le fa apostolo ile fe au tala le le ala winga la tala mtu e polonga langa makua fa pui ya Paulo makua fa pui ya Paulo le fe au tala le e o fo ia i tangata foi la tua biu ia tu lo wa pala vale kau ai maa ia kong ia koe malema lo kau le ulu skoinga ioi e pe ole winga na upu foi le polonga fai ma polonga alta fai ma polonga Yesu wa vea o ma polonga foi le I me sai ti ai o ma me fai me tangata ia te oe or even put you in the prison ia ona o lo nau tainga ina ia po le ala ver fasalanga o tu ia te oe o le ala tu inga tinga le ala tu inga ngalwenga o te oe
e kere popole a inga mea, e kere popole a, wa ku ngā ku a koa, o e ke au aunga, e ke ngā lue, inga ia makua I mautu, mai loa, matalia e tangata, le fe au, le tala lei o lato loto. So mela na lo te faso, manai le tanga batu se tala noanga fuelele, e tam fai sui e foi ia se va ai sui e foi sa o e foi ia fa fonga mai ele avatuina la apokalame ele neita e au pole nei asu mai ele melea o tele ma fefe prato nga upetang tu e tonu e tele fa fiti e tele to solomuli e tele foi you will never say no. You will never say no regardless. I will still preach that gospel. I will still share that gospel. I will still do everything about the gospel of Jesus Christ. Amen. Manaya ele tala le tanga vatu yetu ele tusia a Matayo. Amen. Praise the Lord. Manaya tusia Matayo no ta polus fumleonu. Le la tanga vatu sinata te lo foi ele umi ya tala no atu ya te nei yaso. O le Matayo lo fumleonu. Atanga I foi ile tala lea ile tausamanga Yesu malana auso. Ya pole tausamanga paseka. Il fai upe tosumon leono le la tanga matatu e ko skipi la in mala le fai tau a to le tala na te sila fia la tanga o to atu nai fai upu e ta ua mai ai ia upu e lu e te mana o te mafawai la no meia na tupu la so me na tupu la so le sa tu spai pala ia le la tanga fanga tu le tu spai sa mo fai polos ful famai wo la fiafi ona ta oto ai le o ia tau mafafa tasi male to se fulu ma to lua o lola tau ai ona fetalai atu ai le o ia e moni o te fai atu ia te oto e fala taina o so oto e fala taina o so oto tato va ai mai ile mele na tupu ile tausamanga lewa ai fa kasi foi fai longa le tausamanga o le paseka ai fa tule su vai o ko le la usu o me mo ia mele o ke fai ko ia ke o e ka kale ile la kanga fa la ka ia o fa ngo fianga kala Yesu ai ngala we no ka kalenga fala kainga Yesu ke manga o ya o te mamla mama upu ye lua le la tanga vatu ya upu mbua le falata o lesi upu te tanga I fo le fai upu e fast food me fitu faitau mai lalo ma wai lesi upu fasu fauta o lo fetalai o ia sau yuta o se tasi o to fulma to lua o fatasi mai e moto tangate to tele ma au fai tau lang sili matoya ino nuu ua ia te la tau o pelu ma ua tongi na tui na atu foi ele na falataina o ia le failonga ia te la tau fape atu o le o te songi atu iai o ia lea ia te ia o taupu ia te ia o le ngalwenga na al tangata falata pe kango fai me fule le fa pele ai ai sanga ai o lesi upulo ke nga o ya esi la fia o le maile nta ele fai munbulinga i lalo ifo meanwhile Peter was sitting outside in the courtyard. A servant girl came out and said to him, "You were one of those with Jesus, the Galilean." But Peter denied in front of everyone. Peter denied. Ole upufole ole deny.
o e whaafiti, o whaafiti, ai mga kuala, o lea sa nga whai ai Yesu i le kaima kausa manga lea, e kanga ka, i e whakoi, e le kaimi ko ke ku uaia, e le kaimi ko ke ku uaia, o ngai kukusia mai ngā, e whasamo mai tausuai, e tausuai o tau uma o na wau le nei lava po, a wau tusia, o te taia leo ma moe, o na ta ape ai lea, o le lafa ma moe, ai ama vaelo to tu ona o mo mua tuai lea ia te o tau kalaia ona tali mai lea Peteru fape mai e ui lava ina tau suai o tangata uma ona oe o te le tau suai lava o talana Peteru buarenga fea o mean kusia ngai e ka me koe e Sakaria ai lo fea ku Yesu e le kaimi ko ke ku uaia ai fea kupeke Yesu po le alava le kaimia po e ku ua mai skanga oe au kere ku ua oe au kere al wese po se si fa punga nga o le tau suai o le desert o le abandoned wa e tu la wa e wese mai wa e tu la fuai or whatever you may say ai o tangata foi le wa e fa fitia Yesu so o pula e lolo te na fo lele e te mafau ia mai tano tu i lo loto a wa o so o Yesu we vai ia wali ia mulmuli e Yesu ai e tupu ai me fapea o le ale mea e fa lata to e fa fiti o winga o mana e un tato mafau e tato wola mea o mana e un tato mafau e ma tato facilitate tato ia tato o pe o le fefeau o avea uma tangata e whaalata i Yesu. O avea uma tangata o te whawhitia Yesu. E a le tanto te loa uma, le tala lea, le tala le whamawina, wa la uma soo, wa tautarangi soo, o whapeo yuta, le soo whaalata, o Peteru, le soo whawhiti. Tangola a palai lola yaoi, or put in this way, you are one of the disciples. O le te tonu le tala noanga lea po te tonu o le tausaminga. O e lea le tangata au ona. You are one of Jesus' disciple or Jesus' follower or Jesus' believer. So I want you to jump into the scene and put yourself around the table. Kanga ku oe au kafo o le la ai le ko ke ai. Ia mai whanongo la. Pe eila pe kaia o kalinga, pe kaia o maka, pe kaia o loko i upu ia Yesu. Langa fo ia lewa kako launga inga soonga, launga soo, yuka whaalata, awa tau te whaalata, awa tau te whaia le mele, whai le sa whai yuta. So we are more like preaching, like accusing someone, po le tua ia o se tangata na whaia se melea, instead of koe ku mai a oele mea, koe ku whau mai a oele au, instead of preaching out o yuta le whalata, o yuta na ia, tu ua Yesu i lima o tangata whasi o tangata. Ai kangola koe whau mai a oele mea. Yeah. So we pause a little bit from Judah. Let's jump to Peter. Peken, ai whaiakulo Yesu. Langa o upuianga ngang kusia upuianga is a prophecy message or word e kai ni e tai ai le tua leo ma boy whaka ape inga le la koe wako Yesu falele e le kai ni koke ku uaya e le kai ni koke o ese ia pe o le tai ni e fasia ia o upuia Yesu pe o le tai ni e fa sa tauro ma fa salaina ma fasiotia ona o touta ape ai lea si la fiele Yesu mele ma fawaria e le ai ma sesi o malos ya ua se fa fango fi kama ia nga vaku se mea nga kaya ningoilo ma ngai en maka upua a pasta Mikaele ma autale nga kala winga ngei le mta upun ma lo le tua le na fai ile le fine ya Yesu ila na fana o tele o me
e fai Yesu lau so, e fai kai lau so, e le makua, e kai al whaalongo, kama ia whaalongo aku, ki ngā ia, kai aika, e ngati ngā lefi fie wari ia i, ile mta upule ntanga noa Yesu i si tinale mnan whana, o le mena e tutupu ile au so o taimin ma Yesu, tu mai le taimin nei, tu mai le taimin nei, to tele o tātou, na na whai ato le upo la veai, na na whai ato le upo itai. Ia, pāre koe lup, pā kifa koe o anu whaari i whiwhia, ai o le upo le whai ato i Yesu, mana tua whai ale mta apua le le ntan noa e sunga ia, auta le atinu uma, Pastor Mikaele. O le mta apu foi le nga whai ia Yesu ia peket, ai ka wai e Yesu le ngo o le singo pe ke luai Simona ka puala o ai kanga ka e sili le malu o ai kanga ka e mombua ai ka wai misa e foi wali ia wo so e po ai sili oi fa kulola ele e me sale li no peke fa kulola Yesu Simona e ke le lo e le Satan is willing to sift you like a wheat. If lam ngau maisa kan e lulu wina o tau e pei o le saito. Le wingo namia. Fata ape. Ole mena na lem nau mai ia il tiapolo. Ina ia matua I fata ape ina tangata. Ia matua I faise awala ina ia. Le langa fai Yesu I awaria, e oso ku foi pe kelfa mai, ke lori Yesu. E o mai se awari, o mai se awari, e pe aku se me vapenga, o wa mai, e o se makanga. Awa, le ai la ke le abus. O ke mulimbuli ia o se yo le oti. Pe ku al fa pui, o ke fa pui e fo. Kalaya peket, kalaya peket. A fa mai Yesu, ia falongo mai la peke ia ole mi vingi mo wa fa fiki fa kolu ye kia ku se lawa fa sa o Yesu me la kupulu manga ia ave kwa ele mala mai le peke ele o ofi ko kongole ole mafa fa o peke no ma sei fa pe ia le wingo lokal e se me sei kam fa vole le ko seto ai langa kali vavele kali ko so upula ye lua ole falata male fafiti deny so putting ourselves kama ku ya ka kon keninge upu ye lua my facility instead of preaching Judah is a betrayal and Peter is a denial let putting ourselves ko foi me ya ke ole me fai ko am I a denial person am I a betrayal a pastor il fe au mangaluenga Yesu terminate I'm talking about you today in terminate yakako because these are all kind of things that we just try to preach through people but not to us mantuolo poa nele tala polo o lo pole tua ya e fata ayo na tu ya o tangata fa longo ma tangata la unga ole melana le o te fire. So I have to put myself into a way for me to understand, fully understand of what is my calling, what is my gifting and what is my work. Am I doing any such work if I am denying Jesus? E ke mi fa penga kupu e kako, o e kau malama le lei ia oe le avea matangata kevisiani. Oe lo le lei oe I lo avea o tangata ua whaao laina, o le tangata pea ona ma le pokalamea auta ma pasta ne taia. O tātou, o le tātou te whaailoaina le malo lea le tua. Le tātou te whaailoa atu tangata who we are in this world. O tātou la leo tali e ina Yesu. Ia tātou malama lei, whamole mole.
aua ne'i o tātou whaalataina. Aua ne'i o tātou whaalataina tangata, awan fo'i ne'i o tātou whaalataina Yesu. Alright? Wao menga, kako ke, isi kaini kako ke whai ei mea, a maro kako leiloa. O le kako, we are bribing people. O le kako ke whalakainga, whaile mea whaile leole, whaapele tangata, whaafia tangata. O le kalanga Paulo, we are called to please God, not pleasing people. Ei taimi whapena ia tātou ki nganga e Lord, ka ngaka lala e makuai. Kua le anga whai ala amio ia. Lai e whai e tangata malona mawhau. He got less understanding about the gospel, about Jesus, about the word of God. Ai e mana amia la le tangata na. Le seisi e whai atu ia te ia. Listen, come, sit down, vai. Ia. Whawhitai a mō, whawhitai a te oi ngaruenga le lei, whawhitai a te oi au tupe ia mai le kalesia, whawhitai a te oi lo whamalosi mai. A vai oi, e ele mele nae e tupu ia te oi e leo tusa male fina ngalo le tua. O le whataitai ngan mele te avatua e lo se memo, no, but in reality it happens. Vai oi. Ia mai maua unga luenga lelei, ala mea na tupu ia te oi, e te pipelo ina le whaiwhiau, e te ole ngia tangata, e te pipelo fo i lo tōrua, o toinga tangata whapea, o lo ia whainga luenga tang whai ngā luenga lelei, ia ntok nga wholele e whailanga, you know, e fo ai mai kupe whai e ino le loku, mea uma whailanga taulanga, whailanga alofa, whailanga surua i mea uma, a ole a mio ia le fai, e le moer to lua. Amen. So, ia, Paul me foi ale le sau, i ne fa pele finga ia vakula kupe, ia vele kupe ngau kong le county, o ka meke ai, a ka meke whalenga. A on mea ia le fai, ia, o ngai o, moi o, pepelo i o, a whaila e tangata le mena, e o mea tonga lotu, na te whaia le mena, na te whaia le mena, ma a vea ma me whele le whapea, wā, whaingofia ngai pepelo ai whaingofia. So le mela ngā loke whai aku, awa e ke kama whai e whaafia le tangata, whele le ona wanga ngā ruenga le leile whai, ai pei e ke mā, pei e ke whewhe a watu ai le upumoni, mai whai saa ia, e le fia le atua e le amil na te whai. Mai le whaola ina i fōi lo nganga, e te le sao ai le malole tautangia. So o mea umalavala i e whatatau e le whiau o le tala le lei. Ia e te tau ana matua i e more than 100% whalele to preach, to share and to teach. Ia makua i awa e ke whewhe whapea nge ke ua makua whapea ngai whapera ia isa. O whai nge kalale le koe loku sawa, le koe sawa, lusi la kangakarea, lusi fo ia markupele sa kungu loku. O awala nga le pei e kuka ai ai o tātou mawhau folele nei te ua tātou whai atu se tala. Nei te ua e tango e watu se whiau di tangatara. Ai ita ima ele whetau, e pēma whai atu. E whai alo le mena, si le pēa le whesau maumanga. O le mena leo ke apala inge kia. O le keno kangaka, o le whaikai e kia. So, hopefully, even my family, po a wo, po ai tangata fulele mate close. Vai aku se me fulele le fikau I mala ulawa, eu queria ko piki ia, eu queria ko ia vai fulele o que fai ia. But the saddest thing is, ole me piko sili na fano noai. Ele o tangata mai fafo. O le ala winga lo tangata mai fafo. E leo tangata fo ia la antou te le I loa le tua. E leo ni tangata fo ia o la etapua I statununga. O tangata o leta ua o tangata lotu. O tangata o lau, ia a alunga ka loku, ia vangangale loku la kukelo o la ungainga le tua. Pe la antou te la ungainga Yesu.
Ai lai ola si o langa whapea. Ta whai atu ai la se upu whatatau i le whiau o le tala le lei. Ina ia rao o ina ai la lona o langa. Ke loa. Ia o kama kau ai maa kama ia o kama makua i sau a koa le meo le upu leanga ia ma upu le whikau. E pe o whaki au e. O au whewhi au palaua vale e kele o kangaka. O au whewhi au makua i le koe pipi i me kele o kangaka. O a kangaka luloko. Kangaka luloko. Mea umai o ke whaia ngai perfect. Me ia ma ko activities ia ma me ia ke whaia. Because ele ai se mea o ke le alu ai ma se mea o ke o folele o ke pipi i ma o langoinga pa whai o lai ai kangaka. E la uia ia ba ai o tangata ia e te tawana o walo folele whai loa ai e su. Amen. Pero nei Perth ia o leo te tono o community Samoa ia o le fo te tu malosi le whamau popoina o community Samoa. When I'm talking about community Samoa, all Samoan people, they know God. Right? O lato loa le tua, o lato whalongo le tua. Excuse me, I'm not saying everyone or all people. Po tangata uma, some people. O tangata folele ua, kai peo mele lenga whame Yesu, e le time I tote tu ua ia. There will be time you deserted from me. Kwen kangakanga le ye keni wo lako wo ese ma Yesu wo lato wo ese ma le taditonunga ya Yesu Keriso o ia le alo le tua o ia le faola a etalia Yesu ufapena ona ya te oe le ola ufapena ona ya te oe le malo le tua ma amavai atu le neo langa o lo etu mau ma e fatuatua ma tatonu ya te ia e te sao i le malo e whavau le malo lea o le internal life po le malo e leo va aia i la le tino le teimi nei a wata pena ina le tua mo tātou pe ia na saunua ia alta le tinuu e ke le eva e ke le kaa e le ke le kafau e ko mekianga e sau e anu a pea e oki ia peke wa pule lo wola ia ngala kule fe mai ia sa o ele o ke pole ia mawalo it's not make sense ole mela na fe kwai va ai fo ia o ele no or me as well. I look at myself as well. I am a pastor. I am a servant of God. Who am I and what I am doing? Lala mele fight. Am I betrayal Jesus or am I denying Jesus? Eu foi lá ia oe le te fafonga mai a faiatu sisi ia te oe e winga i le tala le leia Yesu Keriso ma fautu aina oe le mesesena te faia. Are you going to deny it or are you going to do something else to pride the pastor? Pe ke fa pe mai ia ngai si fia le la so fia o uie ma wia mio ia masangi ia se ko lua o masangi fo kan kala loku ia ia le au ki ko anga me loku le e fai me o kaulanga. It's not about that. Please ka o fil me nga au e ki kala ngoa fa pe nga fole le au mai au puso malie e pupuni ele nga sala le te fai e pupuni e se me matanga le te fai le ke e nga Yesu. Na ko si menga ke fala kai nga Yesu la menga fai so e pe ke sau le mau kupe pe ke sau ma nga luenga le lei e ke le sau le malo le tua nga luenga le lei e ke sau le tua vai lo loto ia le lei a le lei la lo loto ia onga ma nga ia le onga luenga ia aku yo ku e man kua upu o le fili o le mele lei o le mea sao. Awa kam fai ni mele lei a kam fai mea sao i lumo le tua. Amen. E pela tu langana, it's all about our attitude. O tata wa mio e faani. O tata wa mio e fai. Awa e te fai ni ngā luenga e te whalata ina i le fai au. I'm talking from my own way of doing the work of God.
O lau tala in mato kalesia o telefi ai. Amen. I have time to go and work to find my own money. Le mfai ya unga olo whainga wenga, ya mawa ukupe, ya kausia iau, ya kausia ilo ainga. So ke lau whaapea ku fuelele ile ika ngaka. Awar kausia mai ya, no, please don't take it wrong. Na ia upo spaya ma au onga spaya. Ina ia tausil whai au, ia alofa whai au, ma ia whangala ona le tua, wa whamianga le tua ia o il mele na, whamianga. But ia te au ia, I lo langa whai au. I'd rather go and work than rely on those people just give me money pe wa masange piece system. Awale whaia mai to tono o la tau loto e te tawai o na manuia. Pe wa masane le mea o le vaso ia vai le alo whawhiau. Ia o le si vaso ia vai se mea ai whawhiau. O lo ka ma, o le kausi whawhiau ia sola. Ai, kai mio ke vai lo ko inga. O ke sau ke loku e le mamalma ko whale me whasa. Ke sau mea ke loku le kala whaloloa ma loa e wa whailang whaloloa. E lua la whakua whamalama whaloloa. E sisi les whamalama. A ka kala les whamalama. Ka mea kula o le loku e wala me ko inga. Sau e waku le mele whai ia le ki ngai. Waku kupe le whai le alo. Ai le alu le loku. Ala ingu ka malo ko na whaloloa. O loko inga nga. O ngofu mo mawhawhau. I kei minga kere ia manga ia wa sau le iloa ngā mea. Awa ngofu mo koe mawhawhau I mea ia mio le alo kamba. E fia fa mai. Sau se ave o ngei le alo whalwhiau. Sau se ave le alo ave kusi le alo whalwhiau. Ia ma vai fue le mwhawhiau. O le papangu i o loko inga I mea nga. E alo whai kausi whawhiau. O le a mio. Sorry. You know, yeah, I am speaking the truth. So, olo kamale yasola. Lo magakal makongula ko inga. Ner kamanga o fayanga ngale kele va ko longa me speak. So mela la fe kwai. Ele leinga wenga. You're okay to give money for the church and to give money for the 5 hour, but please Faamoana mole, fai mai to tono le loto. Mele le fai mai na apostolo Paulo, o le give generously. Amen. O menata o le foai male loto malie, foai male fia. Because you know, this money is for the servants of God. O le au on, ele avenku pele tua. Ko fai sa amika ko meanga, o le purpose, o le tua, ke sila fia, a fuai le stangata, o le a onga na Yesu, o le a onga na Yesu, le toe whamtala ina Paulo, ni le mele na fei Paulo ia konito, ia manga kua le meanga ko manga ko malili ai, ia ao mai le ko fuai le ngā mo le lotu o Yerusalema, vai nge ke wo mai le au, Maketonia ia, ai o le nau ta inga le apostolo Faamoana mole ia foai male fia foai male talitonu foai male loto malie ai faia la le foai le na ia eteleva ai le amount eteleva ai le amount pete foai mai ela titi le amount but it's according to your income po feme mo mai awa te tam fai falole mea awor kam fai kosoa mea ngā wa mo ifun mea ngā wa long ka koupe wa paro mai iska ngaka ai o le winga la tala le fai atu ina ia ta ua au ngaluenga e fai mai le loto ia sao au ngaluenga e fai mai le loto ina ia mafai o na mu o le mena o le mu o le taulanga ia o le mea mai tua le whenga tuai ai o le talia
le mfeon talia le tua lau taulanga wa e whamanuia i le stangata, ma wa e whamanuia i le whaiwhiau. Amen. O le mela nā whai atu ai, o le system lea mele ka o le wa masangi ai, wa whailonga, o lea whai le sale, la sa o le, e whai le aki ngai lau kalvau, la sale o le, e whai ei le ofolofa i le, wa whailonga me e tātou te ngalului ai, ai pēr whai, kanga ku wele upu lea o le petrol, whaalata. Kama kala maali e mai a. Pe awange e a vea unga luenga le leinga kam whai ke le lau fowai, kam whai ke whaia me ai mole e whawhangera ka loku, kam whai e mua mua e me whai. A o lau loto, e mamau, ai eile anga sala ngai ko kongo lau loko ngai ke i loa e oia ngai ke whaia nga sala. Awa e kam whai e whai nga luenga ia, inga ia ufi eile anga sala lea, le mea le ke whaia. Leana le winga ngania. Leana le winga o nga winga ngai whaia. O ai ngai whaia ngai ai. You are bribing the gospel. O ngai ke whalaka inga Yesu. Ngai ke whalaka i meye. Menge o whainga pāloka. A ole i o le asa e whainga pāloka. Waka a milo ko miki o le suikau wā. E ave tupe whaime ai tangata. Aisea, ina ia pālota tangata i le suita wā. Mea ka o le pride, o le whakosinga, o mea ka o whakosinga. You want to draw the heart of people unto you. Ile kangaka le lalu le paloka. So put into the church, kanga ku me kukongo le loku le menga. Are you giving people to pride people or pride Jesus? Mafau or even you the whaiwhi au. O e loa nginga luenga whapea whai e mai kanga ka loa o loko. O e loa o le whai e kanga ka loa o loko me lea. O la konga luenga lai maanga ia oe o le ia oe o le e o lai e ngai kokongi ai po ame whai ingi. Ai ngai kei loa ngai they are perished because of their meal. Amen. E ku kokongo o le kalesia le mele. Because o mele le pe o mele le te faia e le kai alo la tala noa even my wife and my kids a o loa le me e le fika wi le sao o ke fai sao ya pe I kala kanga ke kia I'm okay pe o faia ko kele kanga ka o ai kanga lo ai ngene fi kia. Why? Because they are religious people. They are too much religious. They are too much into the system of the church. Makua I alo vai ala ko maka. You know, the penga I am more man love discerning spirit. You know people. Don't ever have any doubt in you. I'm talking from the way I'm doing the work of God and the way I talk and I behave like a pastor and behave like a servant of Jesus Christ. Langa le mele o le loto le Paulo fa mai o ke le ma ni kala le pe ika markanga ke ka pe le kan kongul kangaka pe faleanga kangaka ya unga wenga ye fa yatu. It is the power of God. Man, I'm challenging you. Kar kongu le mana le tua ele fe au le tala le lei. Au ai ke fa loko lua ai. Au ai ke fa loko lua ele fe au le. Aya oile tali tonu le mana le a o ina watu tangata mai te oi. Oile le fa fe au. So I'm think loke kanwaku. We are all fa fe au. I am the pastor. You are the pastor. And if someone comes to you Olai makua I mga o mia se tatalo fa mole pasta o lo wakali wale moa se moe wakangi wale file mu e ile mele kupu yai le ala mefai nala mefai because
Ole kele whaiwhau. They are waiting for people to lay on that bed in the hospital. And then they were able to go and pay a visit. Ai le kaimi nga mai e o le mawhainga o mai le kangaka i le lotu. O le maua le avangoa tangata e mawhai ei ona performed the healing. Whamalo lo. A whapea e le a verfiau. Whai mo mua se whamalo lo ngā ole a ver tangata i le whalba. Ai awal whatali sei Vili mai ia tinama tama whamul mole pasta o lo kari ila i whalma i wua. Ma whukua e alwe lola i ila. Awa ke masasal. A e kakalo e malo lo i le mai i au lima e malo lo. A e te talo fo i e le malo lo le teimi na ai e awala mai fo mai. Awa ke mai fai, awa ke mai pēr whapea ua. Wa e whiwe ka kalo sisi ele suia ele malolo lea, awa ke mai. Awa ke, don't be discouraged or have any sort of disgrace thinking or whatever. E ke whapea mai, e waka whiwe ka kalo solo I ka ngakai le malolo. Mana tu, ma fau lelei. El mefanata wai lo le tua. El mefanata wai ia ungalwenga. Le taimi e fai ai, me taimi le fai ai le tua. Taimi e tali mai ai, ma le taimi le tali me le tua. God says, no, not now, not this time. But my grace is still on that person. There will be time. Mankuang kakalo Paulo elea, le kali me le tua. Mai Paulo ki ngā Paulo e kaloku le e Paulo le tua e fai e tango le tua whatanga lea e sakangi to put that thorn into the body of Paul for mai wa mai whakane kua tui whelele walking I but ele whamalolo ina le tua Ai na o whalongo whamaili a Yesu, my grace is sufficient for you. So don't give up praying on people. Don't give up preaching people about the gospel. Okay. Pea launga aku, le fie mai ka ngaka, launga pea. Ka upe ia, ngale ka ua ia, a ko le ka lia Yesu. Ia e maua o kou e pouriuri, maua o kou e kia polo. Foi mai, li liu mai, toi whanau for wina o tau. E ala ile, ni mta opulena tanu atua ia auta ma pasta. Toi papatiso le vai. Toi papatiso, o wala ole whaulatanga. E awa kam whai ngau maka mea. Ia e alu process fole le mawhai ai o ngā activate le malusianga o le tua, le mana o le tua ia te oe, and then you will slowly become a mature person in spirit. Amen. Ai awale fefe tātou ia newa whaianga ruenga. It's not only the Facebook we can preach. It's not only in our church we can preach the gospel. Whameretala a Yesu o e whai nu umalava maso. He didn't say go and build up churches and go and quite whaungi wharsapea. Make disciple. O whea me ke maua mai e kangaka e. Benga whaia kua. I love preaching outside on the streets. Wo launga e lumo molo, launga e city, o launga e paka. O ke launga e kongo e melo ke whinga wenga ai, o ke kakalo ko kongo o lau whinga wenga e lungo tangata. Amen. I'm not ashamed, I'm not scared. O ke lau o whea kuse kala whapea o awe a mama. I'm telling the truth according to what kind of life and I'm living. Because I live for Jesus. I'm not live for someone else. Please. Le mefa nau te lu ia te oi. Ia kauma whai ia mongi Yesu ngai ke karikongu wai. Ke
Kele io kangakai lanko ki kakong foi me foi o kaula se foi mo foi ai fa kaula I kwa makua io I'm telling the truth makua io ingo nga me langa sa o fai e lo kama keminga ma e lo kama o su e me fofonga keminga e kele I kele malosi o kele I salfautanga ma o ave solo lo kama fofo fa kaula la menga ku ngare ko kele o iku nga mai mako fale mo Era ia ma se malo lo ko inga fai mai vai e resi fofonga nga on piki mai vai kele o sau ave folo ka mai kuai fala punga ma ke o kuala la pungsa e fa mai e el foi ke e mo mai se avai o fa langa me o le la aunga so solo lingi e fa mai le se o kofingi e ile avai kula so solo lingi ulai kai ka fangua lai kai mong e fa mai ke au ile avai kula so solo lingi e fa mai kala lo kofingi o le ngiu fualang me maka e ka fo le fau o ma fangua ngai na kala san ai fai la singa mamau kai o le fangua ala po o la pongsa ya o fa ku lo le fa kala mangila lo ko finge le mele o la lengiu man me ko o kasialo lo o ke lo lengiu le la fo yo isa sa ma ko ngo fo ma lo ko inga man lo maku ya sola o le ki ngo ke lo inga la lengiu le o fa ku lo fa makala mai la le pe fa pe I le langu le la au no le avai fa me kala alfofu e lang me maka e so solo pese folele e lang e no fies solo a fuala pe no folele kaula mum o walu lo o maile o walu lo e maile vaile al kala la fo paulel vai fo ko o walu lo ke o ku kai bo pongsa o le lo le e meio so solo ningi me uma ya o kango kulo kango kuala I man kuolo I fai kanga ngai fai wa ngo manga valo o piki mai le fufu o mea o mai piki ngongi ngo fukia mai o mai kongolo o la I ngo fa no nga pe fai mai fufu mai ole la awe sola ole me sola fa plala winga le me sola mai ke ba ko le ai o ko ma fa wa inga o ma ku ma fa me o ri ke la fa ingo ka nga ka ole aba ai ole po se aba se pe ia e pongi sala va longo kulo kingo pe si ia o ngisi pa wa me o ke mga ai ia ma wale vai le mo lo kama pe ke minga o kar ko ai me o fo fa ka ulai ia fuki ala au ko kongolo e fai kanga o kawala ile fa sa ngiki fo e lunga wan ave o pongsa fa no ku pera ma ke o mai ku ke minga io la esa o ka fa no po ko I fe ke ala kingo ai ma ku ai o le pala ai ala nga fo nga fa ku lo kala o ke le fe se iku ia o le menga lo fe ko o lo ke minge lo o mawa Yesu lo o kali Yesu makuai pawan mo ke ma se yo vai akula se iko sawa se yo ka e ke mawolo Yesu e ka kaungele ko fe menga e ka kavonga ele te ton wa se o ke kongu nga o mea sakan kali kongu ya Yesu e ke malolo ya Yesu e ke malosi ya Yesu e ke fia ya Yesu e ke saoloko ya Yesu e ke le okupe ya Yesu e ke ai e ke le leila ai e ke ola fia ke ola saoloto e ke le popole menga me kanwa ia esa iri mo me ia le malolo le tua ona fa popo mai le o menga e ke e ngau ya ilo loto ma but e o ku keminga wa fa mo bole malo le tua wole o ko yese meta o le tuina na wo lo loto ia ole sa kana ngo aku na ka se fia le o te le ono pe no fa atu ele umisa o sa tal no o te na
o te vatua se lui a te oe ina ia e malama le lei. Ea o Yesu lea wa e talia, o Yesu lea wa iloa, e leo se Yesu e ke also e se whakalapa. E leo se Yesu e ke fifia e whele le whaipaki o la sa e anu loko e lako e mo e whersa. E leo se Yesu whele le whapea whele le ea e whai iau vai e le e alofa i loko o lua, e ke le alofa i lau whangaua e ke alofa ai o ngō kupe. Me kangola ia le a veiku pe finge ia pe fa pele ile finge makamiki ai e kele ku ua oe ile tulanga o se tama ua ya Yesu man ku pese volele a ya Yesu i se tama o se tama fia a ya Yesu i se tina o se tina fia a ya Yesu i se ainga o se ainga fia le ala winga o le famtalaina upu fia o le upu fia, o le upu e whamtalaina e te ata, e te talanoa le lei, e te moe le lei, e te, have that relation with your wife, e te, you're free to do all things in the house with that motive that Jesus is in you. I sao le lei matango fie mea uma te whaia. Le na alfam talanga lo fia ro vai atunga te ata mai le. Ai fia e ke le aka e ke alu wa you are free indeed. Your mind and your heart, your soul, it's free. Ele o to iai se stress, ele to iai se popole a mea la. Awa te ma Yesu, awa te tinaina Yesu fa mulbole, awa te fa fiti, a fa peo na wa fetala ya tu Yesu lo loto. Awa ke kam fa ye tinai fa meletala Peteru. E fita ia lena watu ya te ia o oe lenga ba ai nga e mulmuri ya Yesu. A fa me peke no, o kele ilo nga kangaka. Ala nga e loku. Fafenga fa mai nga musu tau Yesu lumo tangata me fa yes, Jesus is my savior. Jesus is my Lord. Jesus is my friend. Through Jesus you will come to the Father. As he said, I am the way, the truth and the light. Tell them, fire, yes, Jesus is my Lord. Is in me. Amen. Awake musu fekaka tele eke loku anga ke fa loko lua ma e musu ma dinganga e loa e kaunga e fa i loa Yesu you just deny him. Or even if you faio oele te faia le mea le ambio lea fai e ke ko anga e faia o me le loku maunga venga le loku te sele lotu. Ya le wo tan no atu awe te fatinga praise God, hallelujah. O mai o seki ya ola tan no atu le na for I am not ashamed of the gospel because of the power of God. I now faunga. Let me share you this the last thought. O le mea tau le whaunga, o tātou, o kele ngaka o te talu nau le whaunga. But, ele ilo whaunga le whaunga. What I mean that, to tele tangata ele ilo whaunga le whaunga le nau ye matalo, because o apalai o fesiri au ye ta, o loa e whaunga le whaunga, o launga so, o tautar so. But isi taimu te nofo mo toi ma fau ile unga lea sa o mana o ile tu au mai o te la unga ai ma mai face mea te loa o lo nei o le unga lea tua e ta waile mi o tonu a fai te nau a fai o te nau le unga ia o tautala ile mi o tonu for me to preach the truth.
a fai o te nau whaunga aia o launga ma nei e o launga le leia upu, ai le ka ua le ame o kou. You're out of the anointing. You lola po se anointing mea nga. We don't have to excuse ourselves for le whapea ia wo fiu e la unga ka lai le koe, koe mawhawhau. Sometimes I sit down, I have to I have to look at myself, the way I talk and the way I preach and the way I, as long as I preach the truth. Yeah. Ole me piko sili nga taua. Ia mawal whaunga launga la me tonu ma tautala la me tonu. Ai leo se launga fulele e ka koke ava waima masonga leo kele fulele masonga fai me kako kifingam kako skaili lungo le pulila ai we're just showing off ourselves but not telling the truth, not preaching the truth. Amen. Yeah. Famanuele tua pea o lau na faso atu na u foi na tu fatu atonu e taua e toi yeah o au I love to folele e tala Yesu mafailoa o tele o pe o te tanga mai o fui fai. I always put Jesus in my t-shirt or even my cap, my hat so isi meia ava ai meila tangata ia te au folele wherever we talk, some people they ask, are you a Christian? Why? Because they see the name Jesus, and that's where I can start talking about Jesus. O mea ia even o pulou maisi mea o te longo fiel tangata folele lai e whamanu e ina lunaroto. Una fasili mai lea, telela tangata te whaasoai. They are in a broken relationship with their wives, and they are no longer together. So, o isila tangata nga o te maua ina ualato when they ask me, am I a Christian? Do I believe in Jesus? And then I said, why you ask it? Wangalo ye te au, o leo te ofu iama, le tu serengo Yesu. May your their name on your t-shirt. Like, oh yes. And then I start talking about Jesus. There are so many different ways of how I can cause any conversation. I have so much knowledge and ideas of how I can change the subject from rugby or from business or from any other matters. I can change it into Jesus Christ, and that's how I reach out to the heart of other people. Amen. Okay, I mo lo sava no te tala no e me fa so tangata Yesu. O temina e mana tu tala fai ke mai ke ya o ke ma foi la ka o e ilo tama. Ya Niele tua, famaniele tua ia te oele ne aso, famaniele tua e fia mga venga ne aso. Ia faio e mana mia se te talo. I love prayer. This is how I build up my relationship with God, is to pray, and read the Bible. So add me on Facebook. My name on Facebook is Faamoana Monty Vili. Add me on Facebook so I can accept you and have a time to chat. Ilungo la o messenger. Yeah, o te fifio te talo mo o te fifio te whamalosi ma o tala noa te penwhea. I have a lot of testimonies. Tele yo me te tupu te au. I love to share. I love to, encourage you. I lau savalinga. Ai whamanuele tua, whawhitaile nei ava noa, lau sunga le whatonu. Ia la sunga Pastor Mikaele e me se fuilo so atau. Ia out le tinu. Ia e se lua au le lei lunga le pokalam. Ia whamanuele tua whawhitai mula o nanga. Whawhitai Yesu, whawhitai lava I lo olofa I te au, I lo ngangpa ia, sosoani,
whamatala loto ma au maia upu o te tautala ai ia te mā ia maua sau vi inga mai whapena na whamausia pia loto ma nganga i lātou mai mo mai ma mata mai whafonga mai ina ia suia i foi ma toe whiliwa ina ai o mawhau ia awa lava lau fiu te mā whaftai tele lau whaunga ia whamanuina lava lo sa se upo o tautala i le tonu mai le tusa mau whingalo whamangalo lau nanga whamanuia ia i le nei pokalame TV ia mese le whatonu malana soatau whamanuia foi se tasi o whafonga mai ma matamata mai ia foi atu inga ia te oeo na lo soafa isu amene. Okay, we'll see you next week next Tuesday. Lofa tele mo in the name of Jesus. Amen.